Hai kublai phi iwe pu perlok jonga te ngakrapat ya phi iwe pa iwe sngau pha syak skor ya kaneka jingkren ka jonga bat phila ban pendon kam ya kaneka link apo kaneka video ka jonga namar babun ki perlok iba ya pendon kam ya uleu up GBP te phila ban kamai lengba une GBP aman lakasi bat phila ban recharge man lakasi bat phila ban yo ya ka bonus na umeu up te sngabha bat sim ya kaneka jing batai na kaneka video kajonga kaba ngan pen I ya phi bat sngabha share lem share perlok ki jong phi khnang ba perlok jong phi ru kila ban pendon kam ya kane ka GBP kalong kum ka kalat kamai ya phi tiba nang ban pendon kam ya kane ka GBP phila ban recharge menta bat phila ban yo ya ka profit kaba menta pamdai banda up phila ban up kumba 10 minit lane 1 minit kumta kala ban ai ya ka profit na kamta ka jongpi kidon kiba pendon kam ya kani kilayo ka jing toy sibun hapo jong uneu up bi GBP phila ban install lupa ya Phonepe PTM ka free recharge ka Amazon ban ya way up uday mobi quick phila bat pendot kam akani ka GBP dengan pen I ya kane ka video kaba keren dai ini way perlok hapo YouTube ban phila ban sim ru ya kane ka link kabangan sabu hapo tanggung ta kublai sibun tong ni sya aduh bakut jong kane ka video tip siya piba kumno ban kamay bisa nun apps nga hakan video page adu ban kut ngan batay pi full deal kumno ban kamay bisa nado ba register bat adu kumno ban buy bat kumno ban link lang ba ka PTM ni lang ba mobile Felix lang ba new apps terperlukan ni video kaya rabahay pil dapi page adu ban kut ini video kumno ban kamay bisa new apps te tang giba don GP kibala ban kamay new apps bat kibal la don bang akamo kibom don bang akaw kibat kibom don GP te kimla arban kamay bisa new apps te perlok tongin page adu ban kut kem video kumno ban register bat kumno ban kamay bisa lang ba new apps atau long real new fit full detail full proof ngan pen IP te hadin bapil open to go link kan lam ya pi hang ni te sa download yo apps te hadin bapil depth ban download sa open yo so new apps bapil depth ban download te hang ni kumno ban register te pin ai nang kong hang ni do phone number jong pi ba pi pen don kam ka bang account jong pi kumbang ai hang ni bat pin tho password kum ni kumbang ai example pratli dre tuli dagi dak bat artli dagi number kumbang ai hang ni BASDUH do way R sorry BHDUH do way R kamu la long ban ai password ta haden nang ni re-enter password kamu pin ai uju password kumba pi ai hang te hanyang haden ba phela dep ta ai hang ni don haden na dep te register ta kamu ha ni short ta haden nang tapat hang ni ban log in yo to password jong pi ba pi ai kum ni kum tu bang ai badu way R te fast bonus hang ni haden ba phel dep register pin yo spell to ka te banyo pat ya ki bonus ba bon pidon kam ban le hang ni open ya ban le hang tegu haden ba phel dep le hang tegu te sngo ba ban page GPay is a professional international payment app that provides convenient payments for international trade, cross-border e-commerce, and gaming, offering us many ways to make money. The first method is to recharge USDT to earn exchange rate differential income and platform gift income.
kendai The haja second way to Pet earn yang bak money ini is to pin directly kamai earn pisa, price pet. difference profits Ang ni pin through bai internal task pin bai orders arpe on the wajar GBPay pinyo arpe wajar platform. yung The third arpe way wajar to make money is to become a platform Hadin kal akut agent kan ni and share it advertise with kan your yalam ya friends. pisa satu ni GBPay will automatically kabamta pin arrange for you klaim to yang transfer katuga. funds to the wallet account linked to the Ya tu platform as kamodos soon as kabala ai possible. dakini Let's kitrai start your journey of earning money quickly. hadin bak pe ada klaim masan kate lej biang yaw ni hapo usap jong ni ga customer service hadin bak dep tes ai bak hang ni ro pinyo banos hang ni pat ban UPI ka bamut pidon kam ban lej go hang ni te ban ba UPI pidon kam ban download pidon kam ban download do ni dalada pidon PTM pidon kam ban uninstall chua tu PTM barim jong pi pat install daw ni dalada pim kwa arban install daw ni PTM jong pi te sngobha ban download daw ni mobile week te sngobha ban ad UPI jong pi hang ni te bakan long ban withdraw shabang jong pi te hang ni pat payment pidon kam ban payment tax mod pinyo lai phel tangka hang ni kin pidon kam ban bais lada pi bai sispa tangka pinyo extra bonus hang ni mo ngam padep at UPI re te hadin ba phel dep ai lada pi bai sispa tangka pinyo sau dai tangka bat plus bat kate sispa nyau kolong sispa san pho tangka plus bat kate ba pin invest sispa tangka kolong art spa san phel tangka lada pi bai hang ni art spa tangka pinyo art spa katwai tangka plus kate lai busan kamut saus pa san phel tangka kamut bai sispa yo art spa bai art spa yo saus spa kamut long ba yo jing man toy ba ni apps pet lada pin bai hani san spa tangka pin yo san spa khat pra bonus bat plus kate lai pulai te pin yo pe jang ni lada pi bai si jar tangka pin yo ar jar tangka te kum ni perlok uni apps uba ai jing man toy bahaya pi pe lada pi ai jing man toy bahaya pi lada pi bai si pho jar yo ar phe jar te perlok ngai pi las no tho tang ni jing matai nga khoble chbon register no kloi ban kamai psa